Bokaderski glumac Dragan Bjelogrlić po ko zna koji put pokušava da privuče pažnju svojim izjavama i antisrpskim stavovima. Ali sada je otišao korak dalje, te se dodvorio Hrvatima pričajući protiv Srbije. Bjelogrlić je za hrvatski HRT1 izjavio da se Srbija nalazi u godini odluke, kao i da mu uliva dozu zebnje šta će biti u noći izbora i posle izbora. A dokle je spreman da ide protiv Srbije zarad ličnih interesa, svedoči i njegova izjava da bi ćerku udao za Hrvata. Inače, antisrpski glumac je poznat po neuravnoteženim govorima koje je držao na bokaderskim skupovima, pa je tako u februaru prošle godine držao govor na skupu u Novom Sadu pod dejstvom narkotika i alkohola, nakon čega su na društvenim mrežama usledili brojni negativni komentari na njegov račun. Da je Bjelogrliću novac i lični uspeh prioritet i da nije spreman da se toga odrekne zarad blokada, javno je priznao za N1 pod izgovorom "Znate, ja imam ugovor", dok svoje saborce istovremeno podržava da istraju u rušenju Srbije. Zaključak je da je bokaderski umetnik spreman na sve, pokušavajući da napuni džepove i sedeći na više stolica istovremeno, zarad sopstvenih interesa i karijere.